درود تماشابینان گرامی، شهر ترسونزاده را در مقیاس جمهوری نه تنها با کارخانه آلومینیش میشناسند. این شهری به قول اینترنشنالی در همه ساحه‌های افضلیت‌ناک خواجگی خلق از زمره پیشرفته است. از جمله در سمت ورزش نورسان و جوانان شهر به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. امروز در برنامه کشور ورزشی من در مورد ساحه ورزش شهر ترسونزاده قصه خواهیم کرد. شهر ترسونزاده در قسم جنوب و غربی جمهوری تاجیکستان در بین ارزهای 38-39 درجه شمالی و ارزهای طولی 68-69 درجه شرقی جایگیر شده است و یکی از شهرهای اگروصنعتی مملکت محسوب شده تاریخی بیش از 2500 ساله دارد. سال تأسیس یابی شهر به ماه ینور سال 1935 راست می آید که آن زمان ناحیه ریگر نام داشت. سال 1978 به خاطر پاس داشتن نام شاعر شیرین کلام میرزا ترسونزاده شهر ترسونزاده نامگذاری شده است. شهر ترسونزاده در وادی حصار جایگیر بوده 65 کیلومتر غربتر از شهر دوشنبه جایگیر است. مساحت عمومی شهر 24.5 کیلومتر مربع را در بر گرفته اهالیش زیاده از 300,000 نفر را تشکیل می دهد. شهر از طرف شمال و شرق با ناحیه شهر نو، از جنوب به غرب با ناحیه‌های سری آسیا و اوزون ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان هم مرز می باشد. اهالی شهر ترسونزاده به ساحه کشاورزی مراغ ظاهر کرده و استحصال پخته، غله‌دانه، شالیکاری و باغ و تاک‌پروری مشغولند. از قلمرو شهر دریاهای قره‌طاق و شرکند جاری می شود. در شهر ترسونزاده به ساحه ورزش توجه زیاد ظاهر می کنند. در عموم 160 انشاءات ورزشی در حدود شهر فعالیت می کند. از جمله یک ورزشگاه، 61 تالاری ورزشی، یک مجمع ورزشی، 97 میدانچه ورزشی، 2 حوض شناوری، 2 مؤسسه ورزشی، 5 انشاءات مخصوصی ورزشی عمل می کنند که 37 مربی به 1361 نفر ورزشکاران که از این شماره 152 نفرشان بانوان می باشند رشته های گوناگونی ورزش را تلقین می کنند. اگر سال 2019 ورزشکاران شهر در مسابقه های بین المللی 62 مدال به دست آورده باشند، پس در سال 2020 با سبب بیماری کووید 19 ورزشکاران شهر در مسابقه های فراخوردی شرکت ورزیده نتوانستند، اما در حدود کشور و گرفتن 266 مدال مشرف گردیدند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده 7 میدانچه ورزشی و 2 تالار ورزشی ساخته مورد استفاده داده شده. ساختمان 12 میدانچه ورزشی و 8 تالار ورزشی دیگر جریان دارد. روز ساحه ورزش روز تا روز رشد کرده است. ورزشکاران عموما در مجموع جمهوری از جمله شهر ترسونزاده با دستگیری وزیر سیاستی خیرمندان محترم پیشوای معظم ملت در تمام چاره‌بینی‌های چه داخل و چه خارج از کشور باشد اشتراک فعالانه نموده آنها غالبیت را به دست آورده ایستادند. و البته امروز که اگر ورزشکاران رو برای آنها شرایط خوبتر و بهتر فراهم آوریم، آنها میتوانند که در اونجا مشق تمرین خوب داشته باشند و به دستاوردهای خوب نائل گشته باشند. ما قریب که با پورگی توانسته ایستادیم که رشد و عمومیت ورزش رو در تمام شهر ترسونزاده تامین کنیم. برای مثال ما تنها در سال جاری برگزاری بیش از 600 مسابقه‌های گوناگون ورزشی رو تنها بین اهالی دهه‌های شهر ترسونزاده به راه ماندگی هستیم. ما تصمیم داریم که در سال جاری فعالیت خود را با پورگی در دهه‌ها به خصوص دهه‌های دوردست شهر به راه مانیم تا اینکه ما توانیم از دهه‌ها در اونجا جوانانی هستند که استعداد بلندی ورزشی دارند، قابلیت بلندی ورزشی دارند، تنها اونها رو تربیت کردن لازم است، راهنمایی کردن لازم است. ما در رفت فعالیتمون از دهه‌های دوردست ورزشکاران نامدار داریم به مانند داداخان پالون که امروز می‌بینید در یک گوشه شهر ترسونزاده در یکی از دهه‌های نزدیک سرحدی فعالیت می‌کند، لیکن چقدر شاگردان زیاد دارد. امروز در مرکز شهر تمام اینفراستراکتور و تمام شرایط برای مشق و تمرین و برای به ورزش مشغول شدن جوانان و نوجوانان فراهم آورده شده است.
шаҳри турсунзода рӯз то рӯз симои хешро тағйир дода ободу зебо ва ба шаҳри сайёҳӣ табдил ёфта истодааст. дар се боғи фарҳангиву фароғатии шаҳр, майдонҳои Исмоили Сомонӣ ва парчами миллӣ ҳар ҳафта тамринҳои дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ баргузор мегардад. имрӯз наврасону ҷавонони шаҳр дар майдони парчами миллӣ ҷамъ омада саргарми тамринҳои пагоҳи рӯзианд. дар машқҳои пагоҳи рӯзӣ теъдоди зиёда аз 100 нафар наврасону ҷавонон фаро гирифта шуда, чанде аз сокинони шаҳр низ миёни онҳо ба чашм мерасад. мавриди зикр аст ки саҳаргоҳон ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ шуғл варзидан метавонад боиси фаъолияти босамар дар давоми рӯз гардад. мо мураббиёни мактаби варзиши шаҳри турсунзода фаъолона дар машқҳои дастаҷамона, машқҳои пагоҳирӯзӣ, хоб ҷалб кардани мардум, варзишгарон фаъолона иштирок мекунем. мо мехоҳем машқҳои пагоҳирӯзӣ байни сокинону аҳолӣ бештар гардад ва ҳамаи мардум ба ин аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. наврасону ҷавонони шаҳри турсунзода ба варзиши рақами 1 яъне футбол таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. дар майдончаҳои муосири варзишӣ ки бо шароитҳои замони муосир бунёд гардидааст, ҳама рӯза наврасону ҷавонон ба намуди варзиши футбол ҷалб мегарданд. имрӯз дар ҷараёни сабти барнома мо ҳайати эҷодӣ ба рафти тамринҳои футболбозони навраси мактаби варзишии шаҳри турсунзода шинос гардидем. ин футболбозони ҷавон ҳар ҳафта 3 маротиба ба ин майдончаҳои варзишӣ омада машқ мекунанд, то дар мусобиқаҳои дар пеш истода шаҳди пирӯзӣ чашанд. шумораи футболбозони мактаби варзишӣ 30 нафарро ташкил дода, сармураббии онҳо Фаррух Чориев мебошад. то имрӯз таълимгирандагони ин мактаб дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ ширкат варзида ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ ноил гардидаанд. турнири футболи наздик мо мебиёда, тайёргарӣ дидестем, моҳи апрелда сар мешавад, вайда иштирок мекунем. бачаҳо бисёр футбола нағз мебинанд, машқ кардеста, хеле бачаҳои талантли мегаку, хеле бисёранд, оста тайёрӣ мебинем, ҳаракат мекунем ки ҳамин турнирҳоро бубурем. тӯли 1 сол мешавад ки дар ҳамин тамрини ва футбол машқ мекунам ва устози ман Фаррух Чориев мебошад. ман 5 мусобиқа рафтам ва ҷои намоёнро гирифтем. футбол дар ҳаёти ман нақши бисёр дорад. аз хурдӣ мехостам ки ман футбол машқ кунаму, лекин хонагиҳои мо намемондам. падару модарам ки ёли ту гудак ҳастӣ, камтар калон шав, баъд мемондам. баъд оварданду бо мураббиам гап задам, маро даровард. алишер раҳматов давоми 6 сол мешавад ки дар ин мактаби варзишӣ машқу тамрин карда бозии футболро асбоб мекунад. ӯ дар рафти тамринҳо аз дигар ҳамдастаҳояш фаъолтар буда кӯшиш мекунад ки ҳамон усулҳои бозие ки мураббӣ ба онҳо нишон медиҳад бехато дар майдон иҷро намояд. алишер дар ҳайати даста ҳуҷумкунандаи тарафи чап буда мехоҳад дар мусобиқаҳо бештар иштирок кунад ва оянда футболбозӣ касбӣ шавад. маҳз ба хотири ин орзуҳои бузург ӯ ҳар рӯз дар ин майдончаҳои сабзи варзишӣ тамрин мекунад, то ин талошҳояш дар оянда бесамар намонад. мо чемпионат тӯпи чарминда бозӣ кардем, якум ҷоя гирифтем. мара падарам дар футбол оварда гуфтаем ояндаи ту мешавам, гуфтае ки ман футболисти Атқуллоев ва ман дӯст медорам. маҷмӯаи варзиши Самандар 21 дар тарбияи насли наврас ва варзишгарони касбии шаҳри Турсунзода саҳми бориз дорад. зеро аз соли 2003 то имрӯз ин толори варзишӣ аз рӯи 4 намуди варзиш аз қабили гӯштини тарзи озод, карате-до, футболи хурд ва гӯштини ҷудо варзишгарони касбиро ба воя расонидааст. дар толори мазкур 100 нафар варзишгарон дар ду баст ба таълим фаро гирифта мешаванд. дар басти аввал наврасон ва дар басти дуюм варзишгарони касбӣ ки миёни онҳо духтарон низ шомиланд машқварзӣ мекунанд. ҷараёни сабти барномаи мо ба тамринҳои басти аввали варзишгарони мазкур рост омад ки наврасону ҷавонон саргарми тамринҳо аз намуди варзиши карате-до буданд. ин намуди варзиш дар шаҳри Турсунзода дар ҳоли рушд буда мураббии дараҷаи байналмилалӣ Фирӯз Тимуров варзишгаронро омода мекунад.
муҳаммади абдуфаттоҳ яке аз номдорони толори номбурда буда давоми 3 соли охир пайи ҳам аз намуди варзиши каратедо ғолиби мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мебошад. ӯ зери роҳнамоии мураббиаш мехоҳад боз ҳам тамринҳояшро бештар карда дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифкар бошад. ман аз хурдӣ мехостам ки ба ҳамин машқи карате машқ кунам ва модарамро илтиҷо кардам. модарам маро ба ин машқ овард. ман тӯли 8 сол мешавад ки дар ҳамин варзиш карате машқ кардастам. ба ҳамсолонамон тавсия доданиам ки ба ҳамин намуди каратедо машқ карданд ва сазовори ҷойҳои аввал гарданд ва парчамбардори Тоҷикистон шаванд. варзишгарони толори мазкур соли 2020 бо сабаби бемории COVID-19 дар мусобиқаи варзишӣ ки дар шаҳри Бухоро доир мегардид, иштирок карда натавонистанд. ҳоло ҳама варзишгарон дастаҷамона машқварзӣ карда ба мусобиқаҳои дар пеш истода ки дар мамлакатҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ҷараён мегирад, омода шуда истодаанд. давоми чанд соли охир аз тарафи ҳукумати кишвар ба соҳаи волейбол таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст ва ҳамвора мусобиқаҳо дар ин самт баргузор мегардад. ин намуди варзиш дар шаҳри Турсунзода дар ҳоли инкишоф буда волейболбозони шаҳр дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва гирифтани дастовардҳо ноил гардиданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 шаҳри Турсунзода толори махсуси риштаи волейбол фаъолият мекунад. дар ин толори барҳаво теъдоди 24 нафар волейболбозон аз деҳаҳои мухталифи шаҳр ҷамъ омада ба тамринҳо дар ду баст фаро гирифта мешаванд. онҳо давоми ҳафта 5 маротиба зери роҳбарии мураббии ин риштаи варзиш Наврӯз Раҷабов машқварзӣ мекунанд. ҳамасола дар кишвар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии намуди варзиши волейбол доир мегардад. дастпарварони Наврӯз Раҷабов аз соли 2016 то имрӯз дар ин мусобиқаҳо иштироки фаъолона карда ҳамвора мақоми дуюмро касб карданд ва дар назди хеш мақсад гузоштанд то дар мусобиқаҳои оянда ба гирифтани зинаи аввал ноил гарданд ва шаҳри Турсунзодаро муаррифкар бошанд. соли 2021 ман дар пеши худ мақсад мегузорам ки дар анъанавии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол карда ба шаҳри Турсунзода баргардам. хоҳишманди бозии волейбол дар шаҳри Турсунзода беҳад невад зиёд шуда истодааст. деҳаҳо бисёр мусобиқаҳои аз тарафи ҷавонон мусобиқаҳои бозии волейбол бисёр монда истоданд. яъне ки интихоб кардани бозингари волейбол дар ман ҳозир иқар мушкилӣ нест. ҳаракат мекунем. аз ҳамин сабаб ман боварӣ кара гап зада истодам ки ҳамин сол мо ҳаракат мекунем ки ҷои аввалро дар бозии ҷумҳуриявӣ гирифта ба шаҳри Турсунзода баргардонем. дар оянда мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҳаст, чемпионатҳои Тоҷикистон ҳаст ки ман хуб омода ҳастам, тайёргарӣ дида истодам. ҳаракат мекунам ки шогирдони ман дар мунтахаби якчини ҷумҳурии Тоҷикистон аъзо шуда тамрин кунад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Турсунзода толори муосири намуди варзиши теквандо ва кикбоксинг амал менамояд. ҳоло кикбоксинг як намуди варзиши дорои қоидаҳои дақиқи муқаррар гардида буда дар он мавҷуд будани лавозимоти муҳофизатӣ барои варзишгар ҳатмӣ мебошад. дар толори мазкур 4 гурӯҳ ки ҳар яки онҳо аз 25 нафар иборат аст ба тамринҳо ҷалб гардиданд. варзишгарон дар ҷараёни тамринҳо усулҳои гуногунро бо ёрии мураббӣ иҷро карда барои мусобиқаҳои дар пеш истода омодагӣ мебинанд. миёни машқварзони толори мазкур шумораи бештарро бонумон ташкил медиҳанд ки дастовардҳои назаррасро низ маҳз ин гулдухтарон ба даст оварданд. дар ин намуди теквандо ва кикбоксинг тӯли 20 сол мо чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷаҳон, осиё ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда шогирдо ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. дар ин намуди теквандо ва кикбоксинг хело варзишгарони шаҳри Турсунзода машқ ва тамрин мебаранд ки дар ин намуди кикбоксинг ва теквандо аз писарон духтарон бисёр машғулият мебаранд. мағфират Файзиматзода яке аз ҷавондухтарони номдори толори мазкур буда дар риштаи теквандо ИТФ ва кикбоксинг давоми 7 сол аст ки тамрин мекунад.
او در چندین مسابقه‌های شهری، جمهوریوی و بین‌المللی فعالانه شرکت ورزیده زینه‌های افتخاری را کسب کرده است. پس از هنرنمایی خوب در مسابقه‌های بین‌المللی در کشورهای بلاروسیا، روسیه، قزاقستان و ازبکستان، مغفرت در کشور با عنوان استادی ورزش قدردانی گردید. حالا او تمرین‌هایش را زیر راهنمایی مربی شایسته مملکت شوکت عادلوف باز هم جدی‌تر به راه مانده به مسابقه‌های فراق‌آوری آمادگی دیده ایستاده است. وقتی که من خرد بودم در این مشق خیلی ذوق داشتم. بعد از پدر مادرم رو خواهش نمودم که مرا در این نمود مشق گذارند و پدر مادرم در این گپ من زیر نبودن و مرا در این نمود مشق ماندن. ما به نزدیکی به شهر دوشنبه مسابقه داریم. میخواهیم به شهر دوشنبه رفته شهر ترسزاده را سربلند گردانیم. پس از تمرین‌های دست جمعانه، مربیان هر هفته چند نفر را برای سنجش به رقابت‌ها جلب می‌نمایند تا از آمادگی آنها به طور عملی آگاه گردند. مکتب ورزشی شهر ترسونزاده به نمود ورزشی بسکتبال بیشتر توجه کرده تمرین‌ها را در سطح معاصر در این تالار به راه مانده است. در تالار نام برده دسته‌های بسکتبال بازان پسرانه و دخترانه تمرین می‌کنند. ماه ینور سال جاری در این تالار دسته بسکتبال بازان دخترانه تأسیس یافت که در این مدت کوتاه در چندین مسابقه‌ها شرکت ورزیده شهر ترسونزاده را معرفی کرد. به این بسکتبال بازان که تعداد عمومیشان زیاده از 50 نفر را تشکیل می‌دهد، متخصصی ساحه شهرت عبدالرسولوف تمرین می‌دهد. او بیشتر به دست پرورانش کوشش می‌کند که اصول‌های جهیده توپ را وارد سبد کردن و یا از دور چگونه باید توپ را به حلقه روانه کرد تلقین کند تا شاگردانش در لحظه‌های ضروری مقابل حریف امتیاز ستانیده توانند. ما از مربی در مورد جلب بانوان و رازیگی والدان آنها به این نمود ورزش پرسان شدیم. ما همین نمود بسکتبال رو تشکیل کردیم. بچه‌ها که علاقه ما خیلی کار کردیم. بچه‌ها از 25-30 نفر مشق کرده ایستادن. گروه دخترانه نو تشکیل کردیم. از همین سال نو از ماه ینور تشکیل کردیم. حوالی ما 15 نفر جمع کردگی هستیم. پدر و مادر رو کتیم و مصلحت همه وقت با علاقه‌مندی داریم. با مسابقه ها با اشتراک کرده. همین طرز گفتی که طرز حیات سالم را برای مانده ایستاده. در تالار نامبرده دختران و پسران همه یک جایه از مربی نازکی‌های بسکتبال را آموخته با احساس به این نمود ورزش مشغولند. بسکتبال این نوع بازی ورزشی است که به انجام دادن آن اعضای ارگانیسم انسان حرکت‌های مختلف مانند دویدن، خیز کردن، چرخ زدن و غیره را برای به دست آوردن توپ انجام می‌دهد و این باعث انکشاف و تقویت عضوهای حرکتی ارگانیسم می‌گردد. دیانه 15 ساله از خردی ورزش بسکتبال را دوست می‌دارد و آینده می‌خواهد تمرین‌هایش را در این رشته ورزش بیشتر به راه ماند. Я очень люблю заниматься баскетболом. Мне баскетбол очень нравится. Мы в баскетболе вот занимаемся с девочками. Мы проходим разные соревнования. Мы едем в разные тренировки туда. Мы в этом году поехали в Шахрина, этот спорткомплекс. Получили 3 место. Мои родители согласны, что я хожу на баскетбол. И они очень рады, что я занимаюсь спортом, баскетболом. دهه نقشبندان از زمره دهه‌های در شهر ترسونزاده محسوب می شود که پهلوانان نامدار کشور را به وایه رسانیده است. از مرکز شهر تا این دهه 20 کیلومتر راه را ما هیئت ایجادی برنامه طی کرده به تالار ورزشی ددخان قربان علیف آمدیم. موصوف داومی 6 سال می شود که این تالار را با دستگیری نفران ورزش دوست تأسیس داده شاگردان زیادی را در سمت گشتن ملی تربیت کرده ایستاده است. تا این زمان در این تالار خرد ورزشی که حالا تعمیر طلبند چهره های نوی ورزشی رشد کرده در مسابقه های شهری و جمهوریوی از خویش درک دادند. طول 7 ماه شد که در گشتنگ ملی مشق میکنم و چند مسابقه های شهری سزاوار جای اول گردیدم. من میخواهم در آینده
گوشتینگ ملی را معرفی کنم. дадахон қурбоналифи 32 сола дар самти гӯштини миллӣ борҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст ва бо кушодани чунин толор наврасону ҷавонони деҳаҳои Истиқлол, Нурафшон ва дигар деҳаҳоро ба ин толор ҷалб кардааст ва ният дорад ки намуди варзиши гӯштини миллиро бо омода кардани дастпарваронаш дар сатҳи фароқоравӣ муаррифӣ намояд. шумораи наврасону ҷавононе ки дар ин ҷо ба тамринҳо фаро гирифта шуданд зиёда аз 90 нафарро ташкил медиҳад. варзишгарони толори мазкур боз ҳам сатҳи тамринҳоро бештар ба роҳ монда бо роҳбарии мураббӣ ва мусобиқаҳои дар пеш истода ки дар шаҳрҳои Остона ва Самарқанд барпо мегардад тайёрӣ дида истодаанд. шогирдо баромад дорад дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, дар берунаи ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои байналмилалӣ اشتراک کرده ایستاده است. جایهای نمایان را گرفته ایستاده است. ما این گوشتین ملی را در شاگردان یاد داده ایستاده هستیم. حرکت میکنیم که هم شاگردان در دستاوردهای جمهوریوی، بیرون جمهوریوی گوشتین ملی را معرفی کنند. бо ибтикори соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон толори тозабунёди варзишӣ бо шароитҳои муосир мавриди истифода дода шуд, ки наврасону ҷавонони зиёдеро ба ин толор ҷалб кард. дар ин толори барҳавои варзишӣ наврасону ҷавонон аз намуди гӯштини ҷудо машқварзӣ мекунанд. ҳамчунин алоқамандони варзиши обу тоби бадан дар канори дигари толор ба ин намуди варзиш андармон мешаванд. ҳамарӯза варзишгарон дар ду баст ки аз 20 нафарӣ иборат аст ба тамринҳо фаро гирифта мешаванд. аксарияти машқварзонро насли наврас ташкил дода онҳо то имрӯз аллакай усулҳои маъмули гӯштини ҷудоро бо ёрии мураббӣ аз худ кардаанд. ما جوانان سیاست خیراتمندانه پیشوای ملت رو سرمشق خود کرده می‌خواهیم که در آینده شاگردان رو با کلاه‌های بلند ورزش برده رسانیم. در جماعت پخت‌آباد یکمین تالار ورزشی زودو است که نو سال 2019 تأسیس یافت. پس از گشوده شدن همین تالار ورزشی دخترها هم همینجا اومده مشق میکنن. با ما نیت داریم که دخترها رو جلب کنیم بسیارتر شوند. шаҳри Турсунзода бо дастаи футболи Регартадас ифтихор мекунад. тими мазкур дар варзишгоҳи Талко Арена ки аз 15000 нишастгоҳ иборат аст, ҳамарӯза тамрин карда бозиҳои хонагиашро доир мекунад. бошгоҳи Регартадас аз зумраи дастаҳои беҳтарини кишвар маҳсуб шуда 7 карата қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 карат барандаи ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё мебошад. мавсими гузашта барои дастаи шаҳри Турсунзода бисёр гарон паси сар шуд, зеро онҳо дар ҷадвали Лигаи олии футболи кишвар мақоми заифтарро касб карда ба Лигаи якуми футболи мамлакат шомил шуданд. аз ҳамин хотир роҳбарияти тим барои боз ҳам беҳтар шудани ҳайати даста мураббӣ ва менеҷери тимро иваз карда дар ҳайати даста то 40% тағйироти куллиро ба миён овард. ҳоло дар ҳайати бошгоҳ 20 нафар футболбоз ҷалб гардида барои мавсими нав омодагӣ дида истоданд ва дар назди худ чунин мақсаду маром гузоштаанд. сол задача мондагиян барое ки лигаи олӣ бироем, лигаи якум ҷоя гирифта лигаи олӣ бироем. омодагиҳо ҳозираш дар созаи олӣ тамрину машқҳои ду бори як рӯза сар накардем. 2 збор меша мода 7 рӯз меша. 2 рӯз отдих мекунем насиб боша бо 7 рӯзи дигар. баъд уже ай апрел тайёргариҳо уже серьёзнитар мешад. сармураббии ҷадиди даста Ҳикмат Фузайлов барои беҳтар гардидани мавқеъҳои холии ҳайати тим Ҳикмат Расулов ва 4 бозингари дигар аз дастаи Локомотиви шаҳри Душанбе Самандар Холов, Шоҳмурод Элмуродов, Исроил Холов ва Муҳаммади Буризодро даъват карда ҳайати дастаро пурқувваттар гардонидааст. мо ҳини ҷараёни тамринҳои бозингарон аз мураббӣ сабаби нокомиҳои дастаро пурсон шудем. В данный момент у нас идет подготовка в хорошем настроении. Ребята себя отлично чувствуют. Подобрали игроков.
можно сказать, что создали одну семью, с которыми можно достичь каких-то результатов. Но это догадки многих тренеров, почему команда вылетела, потому что по подбору игроков она входила в тройку высшей лиги, но мы стараемся не обсуждать, кто до нас работал. Просто жалко, что такая команда вылетела в первую лигу, но как наше руководство поддерживает меня, что у Регара Тадаза трофея чемпиона первой лиги нету, но мы постараемся, чтобы этот трофей тоже был в команде. наврасону ҷавонони шаҳри турсунзода бештар ба намудҳои варзиши футбол, волейбол ва гӯштин шуғл варзида дар мусобиқаҳо фаъолона ширкат меварзанд. Дар шаҳр 17 намуди варзиш ба варзишгарон омӯзонида мешавад. натиҷагирӣ карда метавонем ки барои варзишгарони шаҳри турсунзода шароитҳои хуби варзишӣ муҳайё гардидааст. бо умеди боз ҳам рушд кардани варзиш дар кишварамон барномаи навбатиро ба анҷом мерасонем. бо барномаҳои телевизиони варзиш бимонед. хайр.